Hodanje po žeravici je jedan od najstarijih rituala na planeti Zemlji. Osnovna zadaća vatre je da iscijeli naše tegobe i bolesti i da nam otvori nove puteve u našem životu. Ponekad ljudi znaju zastati i vrtiti se u životu kao izlizana slika. Za kanal Intuitivno danas pričamo sa Nevenom Carinom, isceliteljem i majstorom vatre. Nalazimo se na Rtnju, u selu Vrmđa i Vrmđanska oaza se zove ovo mesto i prisustvovat ćemo isceljenju hodom po žeravici ili žaru. Tako je. Šta predstavlja vatra i zašto treba da budemo u dodiru sa njom? I šta je uopšte element vatra, zašto je on važan za nas i kako radi to isceljenje? Mi, ljudsko tijelo, možemo isceljivati sa 4 prirodna elementa. To je zemlja, voda, vatra i zrak. To smo svi učili u osnovnoj školi. Ali najjači od tih elemenata je vatra. Vi vodu možete onečistiti, zrak možete onečistiti, naši gradovi puni su smoga. Zemlju možete onečistiti, ali vatru na nijedan način ne možete onečistiti. Da 100 bolesnih ljudi dođe na svetu vatru, vatra je uvijek sveta. U našim krajevima i na našim područjima nekad davno svaka kuća je imala usred kuće veliko ognjište. Na tom ognjištu radila se hrana. Hrana koja je kuhana na pravoj i živoj vatri ima daleko drugačiji i bolji okus nego u današnje doba hrana koja je rađena na električnoj energiji ili na plinu. Ja seminar nazivam jednim lijepim nazivom životno pročišćavanje elementom vatre uz mogućnost hodanja po žeravici za najhrabrije. Nitko nije dužan hodati po žeravici, iako uvijek svi prohodaju po žeravici. Kod mene najmlađa osoba je bila djevojčica od 5 godina, a najstarija osoba imala je preko 83 godine. Hodale su trudnice, tromjesečno trudne. Zanimljivost veća je da su hodali ljudi koji su imali kontaktni dermatitis na stopalu, znači hod po žeravici je za njih nemoguć, oni su svi uspješno prohodali. Prije mjesec dana imam zanimljiv primjer gdje mi je osoba koja imala oljuštenu kožu na stopalu, imala je zlatni stafilokok, nova koža je počela rasti, još je ljubičasta bila koža i osoba je uspješno prošla po žeravici. Nakon tog seminara osobi se jako dopala vatra i već mi je bila i na drugom seminaru. Zašto je hodanje po žeravici zdravo? To puno ljudi zanima. Pa zbog toga jer se na našem stopalu nalaze akupunkturne točke prema tradicionalnoj kineskoj medicini ili po našim rječnikom prekidači. Točke koje su povezane sa svim našim organima. I kad vi hodate recimo po prirodnim elementima kao što su zemlja, hod po rosi, po kamenju, u Austriji su poznate knajpovske staze. Svaki hotel u Austriji ima knajpovske staze gdje vi hodate po različitim materijalima, stimulirajući te točke na vašem stopalu. Čim vi stimulirate točke na stopalu, svi vaši organi počnu raditi u ispravnom ritmu. Ali, da bi se desila promjena, ako gledamo zdravstvena kod raznih oboljenja, hodanje po prirodnim elementima kao što je kamenje i rosa, potreban je duži period da bi doživjeli uspjeh. Kod hodanja po žeravici mi to vrijeme jako smanjujemo i zbog toga žeravica omogućuje trenutne rezultate. Tako da čuda, kao što su nestanak raznih teških oboljenja, promjena života na bolje, nisu čuda, nego normalna pojava. Drugi put kad sam hodala već sam bila svjesnija svoje želje, namjere i nisam uopće bila fokusirana na taj strah. I želje se ostvaruju na nemogućan način. Čuli smo malo pre da neki ljudi dolaze i po drugi, treći put i da su im se stvarno dešavala čuda posle tog hoda, da su im se ispunjavale želje. Da. I zanimljivo mi je bilo što ste rekli da, osim što je bilo i dece i trudnica, da je recimo pas. To je zanimljivo. Da. Tako je. Znači, ljudi znaju imati kućne ljubimce. Kućni ljubimci su možda najveći prijatelji tih osoba. I nekoliko puta mi se desilo kada osoba prohoda po žeravici, iza žeravice hoda njegov kućni ljubimac, pas. To mi je jako lijepo za vidjeti.
Hodaju razne dobne skupine. Zanimljivo mi je da ne dolaze samo duhovnjaci na moje seminare, nego dolaze ljudi iz svih fahova, tako da možete vidjeti direktore iz nekih poduzeća, vozače miksera, doktore, imam puno doktora. Iz medicinskog fakulteta mi dolaze profesori vidjeti žeravicu i jer su čuli negdje da jako brzo se ostvaruju rezultati. Ali važnija stvar od toga je da ja radim vatru na jedan drugačiji način i imam spoj iscijeliteljskih tehnika sa vatrom. Zbog toga su rezultati i ta možemo ih zvati čuda u tako kratkom vremenu. Ovo mi je 5. put i zapravo sam svaki put čekala da me vatra sama pozove. Nisam analizirala previše zašto, uvijek bi se to pokazalo kasnije i jako je moćna, transformativna, jako podigne čovjeku energiju, razriješi blokade, razne želje se ostvare, ponekad i one želje za koje ne znamo da nam trebaju, ali naša intuicija zna, ponekad se i to ostvari. Zapravo je bitno prepustiti se, jer često ne znamo što je najbolje za nas i dopustiti da se dogodi najbolje za nas. Ako je ljudima samo do hoda po žeravici, onda ovaj seminar nije za njih. To možete riješiti na najjednostavniji način. Doma kad radite roštilj, stavite nogu u vruću vatru, ponekad se možete opeći, ponekad ne i vi ste hodali po žeravici. Ako hoćete sigurno hodanje po žeravici, ja svakoj osobi, danas je tu 20 ljudi, garantiram da će uspješno proći po žeravici, ali odluku morate vi sami donijeti. Kao i za sve velike stvari u vašem životu, vi morate stajati iza svojih odluka. U užarenu žeravicu koju ja vatrenu stazu napravim nekih 5 metara u dužinu i 2 metra u širinu, uvijek ulazim prvi i nakon mene ulaze svi ostali sudionici. Pre početka tog rituala vrše se određene pripreme. Tako je. Neki ljudi su me tražili danas da bi odmah došli na hod po žeravici, to ja ne dopuštam i to je nemoguće. Da bi prisustvovali samom hodu po žeravici, ljudi moraju proći određene pripreme. A pripreme se sastoje od 10 različitih vježbi gdje mi umirujemo njihov um i učimo o tom elementu vatre. Pričamo o njihovim željama srca i na kraju, kad ja vidim da su mi svi spremni, hodamo po žeravici. Prvi put ste ovdje na Rtnju i zašto baš Rtanj? Je li to neka posebna energija, kao što znamo da se priča ovdje u Rtnju, jer vi imate taj utisak? Da, Rtanj je piramida, to jest generator energije. Prema izračunima najveća količina pozitivne energije nije na tom samom vrhu Šilja gore, nego na njegovim krajevima. Ovo selo Vrmđa upravo se nalazi na tom kraju gdje su najveće energije. Želja mi je bila u zadnjih godinu dana da napravim svetu vatru na ovak svetom mjestu i evo želja mi se slučajno ispunila. U posljednjih 6 mjeseci u moj život su ušli neki ljudi koji su mi omogućili da napravimo ovak lijepi seminar i u mjestu Vrmđa. Ali osim dobrobiti za osobe koje prisustvuju samom seminaru, to vlasnica ovog imanja još ne zna, je da sveta vatra čisti cijelo imanje. Znači, sve negativne energije koje su prisutne na ovom imanju, vatra pročisti. Tako da ovaj objekat, Vrnđanska oaza, može doživjeti veliki bum sa turistima u narednom periodu. Sam taj osjećaj boravka na Rtnju nekako otključa neku pozitivu u nama, isto tako može nešto da otključa negativu, ali mislimo na lepo, tako da mislim da Rtanj je nešto neponovljivo na našim prostorima. Dakle, Rtanj mi se vrti po glavi već 3 godine i 3 godine sam govorila da želim ići na Rtanj. Nisam znala zašto i nisam znala ništa zapravo o toj planini i kad sam zaboravila već na nju, dakle, i na to da želim ići na Rtanj, odjednom se pojavila ova informacija o retritu koji se ovdje događa i sve okolnosti u mom životu su se posložile tako da ja budem u mogućnosti zapravo doći ovdje. Kao da me pozvao Rtanj i zaista je magičan. Još uvijek sam u procesu gdje dopuštam i otkrivam što mi je to točno donio i eto, to je to. Ostvarila mi se želja.
Niko u svetu ne radi nešto što vi radite posle seminara, a to su amajlije, vatrene amajlije, kako se zovu. Tako je. Šta je to i čemu služi? Da, pa jedinstvena stvar na mojim seminarima, i to ne postoji nigdje u svijetu, je izrada vatrene amajlije. Nakon seminara hodanja po Žeravici možemo napraviti jedno od najmoćnijih amajlija koje postoje na planeti Zemlji. Amajlija se izrađuje samo za jednu želju sudionika zbog koje je ta osoba hodala po Žeravici. Amajlija se izrađuje jednom zanimljivom ritualu povezivanja srca sudionika seminara sa energijom tog ugljena i tog dana na vatri. Vatrena amajlija može biti za zaštitu osobe, može biti za poboljšanje zdravlja ili bilo koju drugu stvar. I na kraju, za one koje smo sada inspirisali da dođu na neki od ovakav neki događaj, da li planirate da ponovo dođete u Srbiju i da. Kada će to biti? Da, ja trenutno održavam vatre u Hrvatskoj i u Srbiji. U Srbiji sljedeća vatra mi je u Novom Sadu, 18.7. subota. Imamo na jednom privatnom salašu u blizini Novog Sada druženje, cijelodnevno druženje i ja obično ljudima, evo to je isto novitet, znam pokloniti drugi dan nedjelju rad sa elementom vode. I mi u subotu radimo vatru, a u nedjelju na Fruškoj gori radimo cijeli dan sa elementom vode. Inače, vatra i voda su brat i sestra. I jako je bitno da u našem tijelu imamo u harmoniji i vatru i vodu. Ako imamo previše vatre, možemo postati egoisti, a ako imamo previše vode, onda smo plačljivi. Ali ako uravnotežimo ta dva elementa, onda nam je život na svim poljima jako lijep. Hvala vam mnogo na ovom razgovoru i nadam se da se vidimo ponovo. Vidimo se.